osvojiti srpsku krajinu. Svjetska zajednica ne reaguje. Ne interesira njih muka i teškoće srpskog naroda. Ne vide oni zgarišta srpskih ognjišta, niti vide srpske majke u žalosti za svojim sinovima. Čak dapače, kao da su se i uplašili srpskih protuudara, pa pokušavaju na sve načine, čak i one najprimitivnije, da privole srpsku delegaciju da dođe malo do Njujorka i klekne pred noge malom Titovom generalu Franji Tuđmanu. Ali ne ide to tako, ni Srbi nisu više naivni. Godinu dana narod krajine je vjerovao svijetu da su snage Ujedinjenih nacija zaista došle da sačuvaju mir. Vjerovali smo njihovim riječima da neće više biti rata, da će oni da nas štite. Vjerovali smo, čak smo i oružje vratili. Ali sada vidimo da od tog nema ništa. Niti će hrvatska armija da miruje, niti će svjetska zajednica da nas zaštiti. Iz svjetskih centara moći čujemo samo prazne riječi i mahanje poveljom 802 Savjeta bezbjednosti. Riječi nikako da im postanu djela. Ali zato gospoda generali Tuđman i Bobetko uporno pokušavaju da njihove riječi postanu djela. Novom snagom i žestinom udaraju na srpsku zemlju. Hoće da stave šahovnicu i na Maslenicu, Velebit i povrh Knina. Na pravac Zadar-Benkovac, Maslenica, Jasenice, Obrovac i oko Novigrada stižu nove bojne hrvatske soldateske. Stižu prevareni zagrebački mužeki, Slavonsko-brodska brigada ruku već okrvavljenih krvlju srpske nejače, Novogradiška brigada i ustaše iz Imotskoga. Ali kako stižu, još brže se vraćaju. Vraćaju se prepolovljeni i sa naučenom lekcijom iz geografije. Naučili su gdje je srpska zemlja i zapamtili su šta je Srbin krajišnik. Ali bez obzira na ogromne žrtve, Tuđman i Bobetko po svaku cijenu žele da ostvare svoje ciljeve, pa umjesto razbijenih i demoralisanih jedinica dovlače nove. Srpska vojska Republike Srpske krajine čvrsta je i nepokolebljiva u svojoj namjeri da izbaci krvoloka sa ovih prostora. Na svim frontovima, iako malobrojnija, srpska vojska izvodi aktivnu odbranu i na pojedinim pravcima potiskuje neprijatelja. Najkrvavije borbe zadnjih dana vode se u rajonu Novigrada. Srpske snage uspjele su da odbace neprijatelja u dubinu 7 km prema Novigradu i vode borbu za sam Novigrad. U ovim borbama naročito su se pokazale dobrovoljačke jedinice sa Banije i Korduna, Vukovi Svučijaka i Kosovsko-Toplički bataljon, koji su zajedno s jedinicama Benkovačko-kninske milicije nanijele velike gubitke neprijatelju u ljudstvu i tehnici. Zarobljena su i 2 tenka T-55 koja su odmah uključena u borbu. Međutim, ustaše se ne mire sa porazom. I već jučer popodne, nakon pregrupisavanja i dovlačenja svježih snaga, kreću u najžešći napad do sada, u nadi da će uspjeti probiti srpsku odbranu. Ali srpski borci, znajući da nema povlačenja ni pedlja i da se iza njihovih leđa nalaze njihova djeca, žene, sestre i majke, svojom krvlju tope škrta kraška polja i bore se herojski, bore se onako kako samo Srbi umiju. Srpski vojnici sa svih frontova širom krajine vjeruju u pobjedu bez obzira kako teška i krvava ona bila, jer oni idu prema svom krajnjem cilju, prema Savezu srpskih država. U ime svih naših poginulih boraca i civila, u ime poklane srpske djece, ovaj narod na takvu državu ima pravo i nitko ga ne može i neće spriječiti u tome.